Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hilaban legu ban kuli da ka education loan hilaru ban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra ngala ya share regional committee u MLA MDC jangka Mauhati constituency uba Charles Marngar ulay tho bagidan arpu ligishnong ki bahap apo kathain block 2 balashong lasa ri khasi kila depha nakajingtho shaka sarkar jilla bagi kwa bej bandan hapo ka jilla Meghalaya uba Charles Marngar ubalong ru udkhot jangka regional committee nakabenta ka Ribhoi district ha ka jing pen bej pun ha ka wat ka baar hapdeng ka Meghalaya baka Assam ula pen paw ki jing angnot bagini ki arpu ligishnong ken yaine apo ka jilla Meghalaya kumba ki paj ba kila angnot ha ka jing kren baka Batisi TV ha ka arpu sautri ujille ar hajar arpulai ba Charles Marngar ula pentep baya ki jing pensngo bat ki jing dawa jing ki paj ba na ki arpu ligishnong ka thain block 2 ladep IT sha ka regional committee bala clear do sembut menteri rangba uba Preston Tensong ubalong ru chairman jang ka committee so ni kong ning shop na so ban an play ka yu chairman jang ka regional committee jang ka Ribhoi district bala khat nen gesni committee ban kran ha ni ka second phase ke jing kumbai yu put usam ke ngidon nen nilai kran ka nongwa nilai kran ka paripua nila kran ya ka Wisdomadia but nilai kran group ya ka block 2 Hadin ke jing ya kran basani ba nila simpor ba ni yu iba kani ke jing pembet put besam kidan di jaka ki ba kamsok ya kidan di jaka ki ba ya ka ba dai nganong kran nganong kata skiwai ki benta ki bom hak ko konsumsi ke soal nomor ba ngala ban on ba ya se kidan di jaka ki bom hak ko konsumsi ngam tip sai kedar hadukan di ke ai ke bangat tip nan kran ni kata ya ka ba dai hebat put usam ke jing pembet put besam ha ko blok tu ya ko ban kran sai ini namar ba ki kumbolong tahi idan arpo artrigisno ki bahap hapo blok arpo artrigisno kini gisno ki babon hi gisno ki de gisno ki balong 100% ki nong sosno ki de kasi batang gawe gisno ka ba nong bor sisno 100% ki de ki tiwa ya ha ka jing ya keren men ila kan sani ba tengah kwa bani tu ipi ba ha ka meeting men gesi nakaliang sangat ngala pau ngala ya share ka regional committee ki ai ki lat kilti pangilaban kumbet ko sam ki dan tu ka nei ki bangam laban share ki bangam long pau pa tin lai ki ai ka bang ngalong pau pa ni ko long ba na ki nei ki ar ko ki gisnong yi baro kha kini gisnong por ar tu ni tu ki gila da dep ban thok ru da resolution bat ki la ya san lot baro kha ki nong song da ka jingi chelang jonga ringkat bal senjuk kirang basnong ba baro ar ko gisnong ni dari ban hap bai hapo Meghalaya kumbang juga kata ka dei ka phang ga bani kermene dena kaliang jonga bren kesi ngala ong yu deputy chief minister ban ailat yani ba minang lom nang lang susu iki kot kisla kat ki banang yo banang lom nang lang iki kot kisla ban kiwai ru ki bangala share bangala ong men kesi kumno bangin mbay yo put usam banginam do ya kendo siap ke jongi ngan sarak padhakan next committee dena kalian jonga NDC ngan submit ro hangni di council but nanti di council kin submit ke regional committee dena kalian jonga simet ro ngan submit direct ke regional committee na kalian jonga senjuk kirang ba snong ro kin submit ke regional committee nang ba regional committee kan yo bandai ka badam tam kum balong mentahi ngan sotana ba menin kesni ke ege jik ajumut na kalian jong ucharman jong ni ke komite ru usap
bagi kijing ajing mut usap baru ajing mut ro ban nang le bahasa susu ban lum jadi kot isla ban wat jing te pania susu kumno bangila ban wanra ya kini snong gi jongi bra arp atli apo gejala kin sa apo gejala na liya kecil kita ka de ba ye kan mana I kumbolong hadu mata sini kamdon gano ke jing kerja yang dari haga bay day bat kini ka haga bay day bat ke jing syak ketat kinong rap mana kini ngalak keren apa asam ni dan kalian jong cuy ni staru yaitu ini bahadin mengadap keren ulah ada ban keren support karbiang autonomous council ban ngalawan roh hangnya council dan kalian jong chief executive member ngamtip chief executive member barim ngamtip hadu kano la yo bani keren rai ngala yo ban resip ya di sini bagi ada ban ai jing thok nang ni ro syaka karbi Allah autonomous council de kumbolong hadu mentahi kamdan gano ke jing ya kerja dan rai ngasukman menitu iba hadir pengawan ban join bat kini bandon hakani ke ruling ngani hadu si council na kalian jong CM ulah ada ban ai assurance hapo ke house bahagi budget speech ke jong iro mendagasni ila ai ke jing keren bana kalian jong in sinkia bandai ban jong on pai nama pi ke long kuni bangin siu keren hang ni ya ke jingja ke baca hang te ngim tu I nada mangangam yu idal ke jong kikman kata ke jing snow hang akam dan jadi na kata ke daung ada kwa ya ke executive committee bakin naik ban jong hidal te jangan don mengaban gai iki kumno bani lam iki nang ba kipai ba jongi hadir bangilawan pai kinom kundut nya markala jah ki por pemiswa ngamla ban klet ak por galong CM ba arden kilek support border nda kila po border ki long public mungkin nda kilawan pai isya pendik inom sosna kujo de kamlong ka besuk dengan komunong mikmat jong ke te gadong pai budon ke jing kli ngatip kumno ban gai bangilam iki bangin tip ya ke jing ya nilai tak bangin tip ya ke jing ya kenang bangin suku bat bangiyo ban ai ke pressure Syaka state government bat kumjuru kenang bana ke council ru in so tu ya gijing e jing ke pa ke bodan ka dong thang ke jong dengan kermen skam na kalian ke jonga bada ke jingdon ke jonga regional committee nangin skam ba sarkar ko skam waldang mentang long deputy chairman mo ngam yo syu kon kena apa house ang ni hendai ngasu kemen pa bangadang don ngam yo penyesai apa ke regional committee mana sutu ba ke ketika platform ke babiang tam yang abang ke bat ndang la kena ke regional committee the regional committee hadin bakal abiang nadong sedong in saurai da we keso bat nang tu pada in sadon pada ka join regional committee jong ke megle wala sambat ngai yang tang in sa laban be yo putusan jo kadai ke jing sisa ki bah ki por ki bakaman shwa ki bre utang namar ba kin yo ya ke jing da na boro artli ki disekam na boro artli ki jela namar balai ki bro jongi hante ki shosir na kadau ga jing ting ga jong ki kim ban seban le epik nang teru kenang ba ka asam kena pendegi terene itu ipi nga dokumen pat ba ngadu bangolong MDC haus nam ara jar apo khat atri jong banai Desember ngatho ada siti ga dan ga kopi ba banga tho sa baro ki snong ki bana boda ba kim dei shu ban rong ka tengil de hak electoral roll jong ka asam dengan sukuman menyentuh IP bahagian di the last election jong kini kesenam kepadang sudah jong ke karbi among autonomous council ki nong tabun napok kasih jong kim dadan syut ke kumbalong mentale si iwe arang nong bidon jika message ke bakalian hina kalian jong kalong panadu de dewan bangalong MDC berhadu mentahiru kalong ban akerpat iki pat banong susno bagi demon long consistent kita ke dedu kubur mangkuan kenang ba ke jing bekut misal kalau masuk montaj ni kumbolong montahi ngasukman bagi pai baru ki ai ke jing jing angkat kesunjuk ke masno bangau MDC ku memang jong ka dong ta I hakalas ka first phase ngangam don ha regional committee digani mentang adon ha regional committee ke ngam ong kumno lo kata ngam ong kumno nomor pones nomor bagani kesin ke pemerintah ngidang sekang menit kemudian dan nakal yang jauh ucaman Bapak Presiden Jokowi di lapan yang ni di kijing ajumur berkan ingin sesok mitsi dia yang matang apa menurut penong nomor boleh nomor ngidang sekang ingin pet ke banja harga next meeting
marangtang matrai ki ubun di kot isla ki jangan jemut la yo bangra tingin sampai yang dapat sejubab la ka di sarkar ki egi kam ki bakale kombo omo pi mata katelot na klaim ke listing na gele kia ngam padong e mata ya kini ke second phase nomor paling kita standar show itu kasi tenrai na kaleng jonga tengah bu ke jumpa ba gimdei ba ailat ba ju ailat yono kam tam ya asam bahkan sulit jebot rina kaleng ke jungi lu ya pun i la ke jong ko por ke start ke jongi ba ka hok ke jongi kam dia